Onde mode kuasu ladang yo lai so. Le ka kayo mudo re so ah. Mode kuasu ladang yo le ka kayo mudo re so ngaren. Ah, yo rancak sawit. Boli pajero so. Pelo, towong, sawit, tobu. Umpui apa serawang? Umpui apa serawang? 20.000 serawang. Hah? 5 kawang sehari 20. Sapi itu ya. Jadilah. Jadi di samping ladang sawit, ada ladang-ladang muda. Kau sawit, dak kalah mulai buah pasir deh. Kau ladang-ladang muda, ada lado. Kau mungkin lah sudah bambil. Pelo, tobu, joyong. Hah? Nyuk belakang layar Jowi. Kowe nama nyuk di belakang layar sih kok mah. Kita kerjain sonang aja ya. Saya solo pada bawa gila. Hah? Tak ada sonang tukang kamera doi. Kok beliau sutradara kami, editor kami. Jadi jangan disangka sonang editor kami itu. Kok beladang beliau kok. Caranya boleh pejero dulu soalnya. Iya kan.